الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأربعين النووية حديث الشرح كرمك من سلسلة درست وترين میرے میتی نووانا حديث می حديث لك عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه vidalwe nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwane ko timan kalege faano adu esevime ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wama amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum timan kalege faano tiyaba mihunna nahi kurawwa kamennama ekamakun tiyaba mihun duruhe divashe adi kame kuruma timan kalege faano tiyaba mihun amuru kurawwa finama තියබෑ මිහුන්න කුලදානවී මින්වරකුන් ඒකම කුරාහුෂිකම فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم يعني فهم كشورن තියබෑ මිහුන්ගේ කුරින් විශ්වවිද්‍යා මිස්තකුන් හලාකුවෙන් දියයි එබෑ මිහුන්ගේ සුවාලු කුරුන් ගිනවම අදි එබෑ මිහුන්ගේ ගාත ෆොනෝන නබියුන්නා මෙදුගා ඛියාල් තෆාතුවේ දෙබස්වන්ත ගිනවමුගේ සබබුන්නේ مي الإمام البخاري الإمام مسلم رحمهم الله رواك ربا فوا حديث له هذا ألون مكتن بدالاني من حديث رواك ربي راوية بمعلومات قولك أبو هريرة رضي الله عنه نمفلك ألون منا آنا منو حديث تان أدوه هندوكا ورق جنان تقراروا نمفلك أبو هريرة رضي الله عنه نمفلك عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني هكذا كفانا كي أبو هريرة رضي الله عنه مي أبو هريرة كي هكذا فانا كونيا هكذا فانا نمفلك عبد الرحمن نندبونو كما بين علمرين بدالوني أي جاهلية زمانو هكذا فانا نندفان عبد الشمس هم بما شيروكو معنى كله ننت إسلام بمفهوم ega nan du kollava allah aluwatu bumuge maane kule nantaka nabiy sallallahu alaihi wasallam badal kurava fa kommekas abu hurairah radhiyallahu anhu ki hadith riwa kurava huffadunge terem ves arahun nabi imam veri bekale ashab bekadunge terem emme gina hadith riwa kurava bekale ki abu hurairah radhiyallahu anhu එකලගේ ෆාන ඉස්ලාම් වේ වඩා ගන්නවි දුවස්වරකා මෙදුගා මුවර්රිඛුන්ගේ මෙදුගා කුමසරෙක්ගේ දෙබසුන්තක බහුරි නමස් එකලගේ ෆානු මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහා හිජුර කුරෙවි ඛයිබර් හංගුරාම ඒ වඩා ගන් දුවස්වරගා ආදී එකල නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහුගා ඒ හංගුරාමගා බෑවර වඩා ගන්නවි එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හයාප්පුලගේ ෆහු හතර වහරු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හරිහුගා වුම අබු හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හු ලිවඩගෙන් ෆානි මියා කුගා අබු හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හු මෂහූර් වෙෆාවනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හරිහුගා එකලේෆාන්ගේ බස්ෆුලුතා උංගනේ වඩාගතුමා එකලේෆාන්ගේ හදීස් උලුතා දස්කුර වුම රියා දුවාන් එකලේෆාන්ගේ හරිහුගා මුලාසමා කුරෙවි බේකලුන්ගේ තෙරේගා හදමෙකොන් अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु देखे लोबी उमकी ऐ कोम्मे मुस्लिम के बैगा हुन्न जेहने कमे कम गा अलमेरिंग अरे बयान करवा ehni ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani du'a kurwa fa ekam gamacha ekadefan du'a kurwa fa allahumma habib ubaydak hada yani abu hurairah wa ummuhu ila ibadika almu'minina wa habib ilayhim almu'minin allah iba ilahuge nikamete ala abu hurairah ya adi ekadege fanuge ma kamanae mistakun ලෝබිවා බයකම් ගලවන් දෙව අදි දෙබා කමනන කි මිස්ත කුන්දක ලෝබා de ma kamanan kam ga lavande vehem vima mistakun abu hurairah radiyallahu anhu
ekalefanuge makawana deke lobi wuman edi dua kurwa fa Abu Huraira radiyallahu anhu garun riwayege me timan kalege fanuge nan even adi timan kalefana baddalwa komne miya ko timan kalege fana lobi kurwe ei mi sababattaka lobete akun alonu me man nabiya sallallahu alaihi wasallam deke lobi wege menuwi alonu me iman kan sahanuwe man nabiya sallallahu alaihi wasallam deke alonu men lobi wegen oti ekalege faanuge bas fulutaka amal fulutaka ekalege faanuge kan alon mena me aswa magutakun e gennevi bebe kaluna lobi koggen em ebbe shakkenne man nabi sallallahu alaihi wasallam garihum emme gin hadis fulta riwa ko rabba fa Abu Huraira de ke lobi maki man nabi sallallahu alaihi wasallam alon men lobi kurum ge tereng himene kame em vima mi hadis fulge sahakan alon men nange gende Abu Huraira radiyallahu anhu ki ekalege faanuge kuniya mi kuniya ekalefana devunu gota me do Ibn Hajar rahimahullah adi anumes bain hadis ilmerin riwa ko rama fave Abu Huraira radiyallahu anhu ge arihuga Ubaidullah bin Rafi' sual kore vikama ki begen to e Abu Huraira enan devuni debeta hum al hirra yaki kuda bula la bulada kyana me areboge hirra tunnaki ege tasghir no tayadi tura bauge gotum kuda kuregen Huraira emi kiyani එහෙම වීම කොට බුලදුගේ ලගබ් එකලේගේ ෆාන ඒගෙන් කුණියා දෙවි ෆාවනේ කිවෙන්තෝ සුවල් කුරන හිඳුගා අබූ හුරයිරා රදියල්ලාහු අන්හු විදවලනි කුන්තු අරා ගනම් අහලි තිමන් කලේෆානුගේ අහුල් වෙරින්ගේ නාන් සෝෆිතා බකරි හුයප්පා බේකලේ ගොතුගා තිමන් කලේෆාන ඔළුවෙම ඒරු තිමන් කලේෆානු කුඩ බුලදේ ගෙන්ගුළු නෙමෙ අද බුලා ರೇಗನು ನಿದಂತಿಮ ಕಲೆಫಾನ್ ವಡನ್ನವ ಮೊಂ ಗಹೆಗ್ಗ ಬ್ಯಾಂದಾ ಫೆದನಿ ಏಯಿ ವದು ಜನವರಿ ಮಿನಿಕಾ ಜನವರಿ ನ್ಯಾಸೆ ಕೊಡ ಬುಳಾ ಕಾಲ ಫಾಣತಿವೆ ಅದಿ ಹೆಂದುನು ಬಕರಿ ಹುಯಪ್ಪ ವಡನ್ನವ ಹೆಂದುಗ ಎ ಬುಳಾ ಹಿಫಾ ಗೋಯಾಗೆನ್ನೆ ದನೆ ಗೊಸೆ ಯಾ ಕುಳೆ ಹದ ಮೆಹಂ ವೀಮೆ ತಿಮನ್ ಕಲೆಫಾನ ಎ ಲಕಬ್ ದೆ ಬುನಾದಿ ಬ ರಿವಾಯತ್ ತಗೋ ಎ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಎ ಲಕಬ್ ದೆವಿ ಎ ಕುನಿಯ ದೆವಿ ಮನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಮ್ಗ ಎ ಕಲೆಫಾನ್ ಎ ಕೊಡ ಬುಳಲೆನ್ ಹಿಪ್ಪಾಗೆನ್ ಫಿನಿ ರೇಗ ಕಲೆಫಾನುಗೆ ಹೆದುಮ್ಮುಗೆ ಅತುಕುರಿಗೆ ತೆರೆಯ ಲವ್ಯಾಗೆನ್ ಗೆಂಗುಳವಣಿಕೋ ಫಿನಿ ವಡಾಂಕ ಮುಗಾವೆಸ್ ರಿವಾವೆಗೆನ್ ಆಸ್ವವೆ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕಿ ಹದೀಸ್ ರಿವಾ ಕೊರಬುಮುಗ ಅರೌಂಡ್ ನಬಿ ಬೇಕ ಲೆ ಅಸ್ಹಾಬೆ ಮುಳಿ ಹುರಿಯಾ ಸಹಾಬಿಗೆ ತೆರೆಂವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನಾನ್ ಹದೀಸ್ ರಿವಾ ಕೊರವಿ ಸಹಾಬಿ ಅದಿ ಹಮೆ ಕುಗ ekadege faanaki ashabe kadunge tereng nikameti miskine adi ekadege faanuge mi hadis riwa korabu miha ginavegen ba sababu samari mani bayan korawa fa ei ekadege faanaki kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulazama koravi bekale kam gate ekadege faanaki nabiya sallallahu alaihi wasallam garuga ta abadu ilmu ungenuma ekadege faanuge amal fulutaka bas fuluta ungenumuge niyatuga ekadege faanu garuga e waguttan heda koravi bekale hemema ekadege faanuge hayatuge emme fawatararuga baddal windugas ekadege faana ekuga evre gina duwa huwi sahabin navure gina bas fuluta mani riwa korawafa egotun abu hurairah radiyallahu anhu garihun riwa vegembe al imam al bukhari rahimahullah riwa korawafa ve abu hurairah radiyallahu anhu vidalu kama innakum taz'amuna anna aba hurairah yukthiru al hadith ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu al maw'id in kuntu inni kuntu imra'an miskinan te bekalun te misakun abune abu hurairah radiyallahu anhu ki ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹum ವರಗ್ಗಿನ ಹದೀಸ್ ಹುಡುತ ರಿವಾ ಕೊರವ ಬೇಕದಕ್ಕೆ ವರಗ್ಗಿನ ಹದೀಸ್ ಹುಡುತ ಗೆನ್ನವ ಬೇಕದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಜರತುಗೆ ಮೌಯಿದ್ ವನೆ ಬಹಿ ಮಿಸ್ತಂಗೆ ಅಮಲ್ ತೋಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ಬೆಲ್ಲೋ ಮಗ ಎ ಅಮಲ್ ತೋಗೆ ಜಜಾ ವನೆ ಆಖಿರತುಗೆ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವಿ ಮಿಸ್ಕೀನ್ ನಿಕಮೆಚ್ಚೆಕ್ಕಮುಗೆ ಎಕಮುಕೆಸ್ ಅಲ್ಜಮು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲಾ ಮಿಲ್ಇ ಬಫನಿ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಬಂಡ್ ಫುರಾನ ಮುತ್ತಿ ಕೊರೆವರ ಕಿರಿಯಾ ಹೂಣುಕಂ ಫಿಲುವಾಲೇವರ ಎದಿಕೊಳಕ ತಿಮನ್ ಕಲೆಫಾನು ರುಹಿಗೆನ್ ಎವರುಂ ಫುದ್ದವಾಗೆನ್ ಉಳುವಿಮೆ ವಕಾನಲ್ ಮುಹಾಜಿರೂನ ಯಶ್ಗಲುಹುಮ್ ಸಫ್ಕು ಬಿಲ್ ಅಸ್ವಾಕಿ ವಕಾನತ್ ಅನ್ಸಾರು ಯಶ್ಗಲುಹುಮ್ القيام على أموالهم أنصاريا بيكادون ಬೇಕದುಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗ ಬಾಜಾರ್ ಮತಿಗ ಉಳುವಿಯ ಅದಿ ಮಿ ಅನ್ಸಾರೆ ಬೇಕದುಂ ಬೇಕದುಂ ಮುದಲುಗೆ ಕಂತೋಗ ಉಳುವಿಯ ಅದಿ ಮುಹಾಜಿರುಂ ಬಾಜಾರ್ ಮತಿಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಕರುಂಗ ಉಳುವಿಯ ಮೀಸಕುಂ ಆಮದನಿ ಹೋದುಮ ದಿರುಳುಗ ಖರತ್ತ ಬೆಲೆಟ್ಟುಮ ಏಕೆ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಉಳುನೆ ಎಹೆಂದು ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳನ್ ತಿಮನ್ ಕಲೇಫಾನು
hame kani kiriya bandu ha hunu kan firwale waru getukole libuma ruheme akuga den e huriya baki libe huriya waguttaken heda koramunde nabiyya sallallahu alaihi wasallam gari hoge hindu abu hurairah radhiyallahu anhu vidalana fa shahidtu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat yawmin edduhega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariyoga timan kalege fan waniko ekale fan hadis kore man yabsutu ridaahu hatta aqdiya maqalati thumma yaqbiduhu kombe kale hebe kalege kondufulu gawa fotigandu rida faturu wani timan kalege fan me hadis korwa bastan nivende efoga e rida nengomu falan yansa shay'an sami'ahu minni efoga timan kale fan e vidalu basta du'a ko sandanu netena ehindu abu hurairah radhiyallahu anhu vidalone fa basattu burdatan kanat alayya timan kale fan ge konduga vi burda kole engamanake ege fotigande burda ge fotigande faturu vevime fa walladhi ba'athahu bil haqqi ma nasitu shay'an sami'tuhu minhu hagguwegen wa dinagen ekalege fanu fonu vi ilahu gande huwa ko timan kale fanu buname e duwa fawga timan kalege fanu duwa ko se kalege fanu ge ari hon adu ibunu evveseche handuma nunete hem vima nabiya sallallahu alaihi wasallam ge mifada eki ahwal toga eki munasabat toga eki basfuluta adesum ge kale fanu riya duwa de hedo korevi adi madina ga ashabu suffa ekiyuno fagirunna adi islam dinuge zairun ziyare korevi bekadun tibbevi gotan abu hurairah se bekadun ge terega himeni wada genne adi abu hurairah radhiyallahu anhu vidalu timan kalege faano mistakunna timan kay faano ongeni fawa daskofawa ayetta kiyawa devva hedi haddawame ege mihaku timan kale mana kalane etikole dinumuge ummiduga egotun emme miskinuna emme hewmeheka mugavi Ja'far ibn Abi Talib ekale faanu timammen miskituga tibe fagirun goyage ekale faanu giyagos gega hunna kaabota keti dihade adi bay fara kaabota keti alafunna kamwaro e keti funna kamwaro e vidalan eti loyegen timammen boy hadame kaane ecce nulibeti emvima kiyevuma wara boda shagori wadagen adi ilmu hodewuma wara boda ketteri wadagane bekale kamga abu hurairah radhiyallahu anhu vegendiya mi hadis fulu waridwi sababu es ebawai sahih muslim ga riwayegen ve abu hurairah radhiyallahu anhu vidalwani khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam edduenga timammenna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhatab kuraba wa kadakkawamu hadith kureviye ayyuha nasu qad faradallahu alaykum alhajj fahujju e mistakunne الله سبحانه وتعالى تيباميهن حج فرض كرفا فيه فهتيباميهم حج وهو شكمه مفدان حديث كرفهم فقال رجل أكل عام يا رسول الله إيه الله رسول الله كم يهرك وستوي كم يهرك حج وان جهنة توي فسكت حتى قال ثلاثا تيم فهرو سؤال كريمية كفدان سؤال كرندين رسول صلى الله عليه وسلم هنو هنبيه كم فرس وقربهم كلمة جواب ندب عنون نبي يفهموها حديث كربي لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم تمن كله كفانو آيك حديث كربي نما تبامي مچا كم آخرك حجبهم واجب فيه أدي إكما كي تبامي نقول دانا بكم واكم إكام غابس نويس كان كرهده يفهموا حديث كرباني ذروني ما تركتكم timan kalefan tiyabami hun du kolla bahindu tiyabami us timan kalege fanu du korabash ebahi timan kalefanu kamegge ituru gina tafsil take nudevva madu korabahindu e tafsil takun sual kurumat tiyabami hun isme nugannasha fa innama ahlaka man kana qablakum bi kathrati sualihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim timan tiyabami hun ge kuring isvediya mistakun e yahudina nasara nade num mistakun خلاق وجن دي إباميونge سوالو جنوما أدي إباميونge نبيون نامدو نبيون عنغا وحكم فلوتا كامدو دي بسوي ما كدكا هدومge سببونه دين يفا حديث كورن فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم تمن كليك فان تيباميونا كما كان أمر كورا فينما تيباميونا كل دانا بي منبركم إكان كوراهوش كم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه تمن كليك فان تيباميونا كم مناكو نهي كورا فينما إكام دوك الله شكم
mi sualu gina korevi bekada ki aqra ibn habis kama riwayegen ade komme akas mi hadis fuluge maqam mi hadis fuluge manzila meduga muhaddisuna deen ilmere vidalwani mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam devvigen wa jawami'ul kalim madu baskolakun maanafun kalimatake egamachen himenegen wa jawami'ul kalimge bastawge terem basfulu tayke adi mi shari'atu ke qawaid tawteren matevere qawaid take mi hadis fulge macha ekulevigen wa hadis fuleke ehne mi hadis fuluga miwani mistakun nahi Allah taala ekadang rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamakan nahi ede faratun asinama ekan huttalu masha kamakan amuru kurabba finama kuladana bi minwarakun kurma mi dekamge mecha mi hadisulu shamilegen wani ehem bima alukamuga vesnikam balama hinga fardu namada kuladana wegen vya miha kolan hurumaki wajibe ena ishinde de kofinama namadu batil bani ekamaku balihaluga wa miha ay kolan nuhurve nama ishinde inde namadu kurun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wani hudda devaf adi mi hadis fulun wese kamuga macha dalil dibe hame fadan fembenun kurang nukula di jamiha ya fen hutta so sehna ge gaga farugande ge sababun names fen jassam huzur were jamiha ena kuladana wa minbarakum fembenun kurmanno ta tayammum kurma mi hadis fulun wes dalil dibe gende adi mi hadis fulaki Allah subhanahu wa taala ge basfulu فاتقوا الله ما استطعتم تبامي هن كل دانا بيجن في من وركم الله بيروته تقوار واشه وبسفلوجه فريها ما شرحه مي حديث فلوجه كلمة توجه شرحه ينعلون كروكو بلادنا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرواه وني ما نهيتكم عنه تمن كذا فانو تبامي هن كمن نهي كرواه في نما एक माने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हजरतुं मिदीन अलon मन गेनेस्ते म हवाल करवी कले के फानो कमुगा वी हिंदू एकले के फानो गे अमरु फुलता कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे अमरु फुलता एमे मे एकले के फानो कियमन तेरुम वेस हिमेने गेंदने अल्लाह सुब्हानहु व तआला कियमन तेरुम गे तेरे कीर्त कुरान गे तंग आयत गे कम बने अंगवा हशर सूरत गे हवन आयत गा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेबाम गे तेरे गेन्ने भी कम कम गे हिफाशे वमा नहायतुकुम अन्हु फंतहु एकले फान तेबाम नही करबी कमकु तेबाम दुरुहे दिवाश एहन आयत गे वही कुरानी अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल अल्लाह कियमन तेरे अदि रसूल कियमन तेरे वाश एहन आयत गे वही कुरानी वमा युतिउ रसूल फक़द अता अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कियमन गण जमीहा एना अल्लाह सुब्हानहु व तआला कियमन तेरे वेजे कं कशवरे एहमी मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेंट नहीं करबी बुणमु ए नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हजरतुं अन्न नहीं अदि हम याको फजतनिबूहु तेबामियुं एकमकुन दुरुहे दिवाशे बे रिवायत फदउहु तेबामियुं एकं दू कोल्लारे एकम एकहे रिवाशे ओय बसफुलुं अलon मन्नं एगिगेन दनी आदे कमकुन दुरुहे दुमा अमरु करबुमकी तहरीम हराम करबुमगेस एम्मे बलागत तेरियं इबारे कीरत कुरान गवस मिकम वनी मिफदन वारिदे फहनी मायदा सूरत का नुआ दिया बनाया तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून ए इमाम मजमिस्तकुन ने हमकाशवरुं बांगुरला जुआ कुलुमा अदि गुरुमां कुरुमा कोलजाफर हिलतका नसीब बेदुम गेंगुलुनु दुनिदंडतका मितन मी तकेचकी हडिमुडदारु शैतान गमल तो उतरे तकेचे फज्तनिबूहु तेबाम तकेचा दुरुहिली वाश बड़ती बड़ती जरीमा त बड़ती कुत्तों के वहां अल्लाह ताला अंगमु वही करबने या खैरिनु वाश वला तक़रबु ज़िना तेबामिहुम ज़िना या खैरिनु वाश वला तक़रबुल फवाहिश तेबामिहुम फाहिश अमल तका खैरिनु वाश एंग तक वही कुरान इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन तेबामुना नहीं करवे बड़ती फाफतकुन तेबामुन एक बाबा कम गवनम तेबामुन के कुदी फाफता फुस्सवा दिवाने कं कशवर एम वेमा एकं हराम वेगम वे एकम नुकुना शेंगे उमवर एकम का खैर नुआश एंगेवुं हराम वमुगा मा बलागत तेरे वेगम वे मिसाल का जिने नुकुरा शेंगे विनमा जिने मगु फहेवा कोम में कमेंग दे हराम वेगन ने नोता एकम एकर वमं अमर करवुं एगे तेरे का नुहिमेनि दान एकम को जिने खैर नुआश अंगवा फाउतुमु जिने मगु फहेवा हुरिया कम एगे तेरे का और निवा नुकोन नोता मी
riyan hedun alagen awra nima wafada hedun alagen nukutun nahi kurevigen be hame fadan dejinsu masuni ko fahisha amal ta kurun ege tereng himenigen nahi wegen de zine ya magufahi wa kankan kamuga wate hame fadan bangurala duruhe liwashe angawa fawatumun bangurala magufahi wa huriha kameves ege tere wadegende adiyen hadis ulegga riwaayegen mani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani banguraluge muamalatu gadiha farata kallan labafe ehmi mesegen de ba ya kari umakives nahi korevegen wa kameka hame ko dawete khun alon men visnalen je nukta nge bay nahi korawafa kantattauga miwani te bami hon nukurashe ekamaku kuruman amuru korawafa wa kankama mani kuladana wegen vi minwar kun kurashe angawafa minukta visnadaru games engigen dani furihame kiyaman gatumaki nahi kore vikanta tan huttalun timanna adieba huttalame fahun nukuraname nota kuda irukolaku kollafa ku fahun huttala nahem bunumaki kiyaman terikam tereng himene kamenno hame yakuga kame kuruman amur kurumun kame genes gatumaki buraikkamuga ve badiyege sharuttaka ka ege rukuntaken e bahimene emvima ena timayen nukulade minwaruge kame nota ekam kuruma kuladanaka nennama sharali gotun Allah subhanahu wa ta'ala ni luita ke devaf emvima ilahu wahi qurani la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha evs nafsaka kuladana wege nuwa kame Allah subhanahu wa ta'ala e nafsaka nujassave emvima lobete akhun kurin denne fadan kolan huregen namadu koran uzur wari wani bal halatu ge sababun hembe janam ishinde indegen namadu kurmam mi wani luikan devaf ishinde indegen ves namadu koran uzur wari wani bal halatu ri gotun hembe janama oshove ovegen ves namadu koran mi wani luikan devaf hemma kiyaman qatumuga mioti e alaka kuladanavi minwarakum furihame kurun e naaya nukuledun terivukan huri minwaraka e na shariatu gamani luikan devaf hemma lobete akhun nahi kurama kantattogana ma alon menna ka usurenne eba huttale dennu qur'an me adi kude irkolefa me huttale ne hem bunu men neti wagutun huttalon alon wakin hama misale gotuga dannawalane badama hinga singiretu bui alon medanane hashganda gellun libe komme chaki haram kamake adi amdun singiretu ki ega evves faada nekkama hurihamen ittifaqwa adi egen gellun ekanikan libeni ittifaqwa kame ekama se huttalam beenuama adi timanna huttalanam timanna madukoggen huttalamu ne midani duwalako detin ecchen adalen huttalete badan ekam aslu huttalan ede mihen azum wargado ekam huttalage menuwi ekam ennuwa malon ne badibe amadi misadu haram kura vevves kame timanna fahum huttalana bunumaki Allah kiyamanterun ege terega himene kamennu hame eko lobete akhun mi hadis uluga ibade fa innama ahlaka الذين من قبلكم كثرة مسائلهم فهت يباميون كورين اسمه دي ميستكم وسهلاكو كندي اميون سوال كورون گينا وگنه ميگا لوبت اخون دينو کے كانكان انگنوما سوال كورمكي اي مناك منو ادي اكامو کے مچ مدح وسني نبي صلى الله عليه وسلم حديث كورما انصاري به كمبدون لدون دينو کے كمن ga suwal nukon ekamalu nutibba kama nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabaf eme madinu ge kamegga ahan nukeregen nota ladun nota ilmu ngena kujjako ena nege eche na horegen ngena kalme nudibena ilmu ngena mattaka suwal kurumaki ei rangalu kame ekam ko mi hadis fulga mewa suwalu gina kurumuge wahaka ga almene vidalwane ege misalaka nuwane kame nuata kame vejjamu ekan onnane gotuge suwalu bekar gotuga kurun wani nahi wegen misalaka insana ko hadak gossina maden kine ye gibula e kurimatlane me adi nolane insano me duniyega amal koram wege asnuegen adi insano hada diumuge wa kes fulon ko wa ke kamuga e daira ge bayme subunum dawa kata e vejjana ekam vejjanama ekam qur'ani kinetto suwalu kuran alone men bevu ma aula wegen ve adi hame ya ko faada ne bekar suwal ta kurum ves ama egota nahi wegen ve hame ko nukuram wegen suwal kurum ves ege misala ki bani israel mihun emihun Allah subhanahu wa taala kamen amur korave na emi ekam nukuram first e kuram beenun wegen tafate ba suwal tafan suwal ta bakure ege misala ki geri katilumuge waaka Allah subhanahu wa taala wahi koravani te baamihun geri katilasha endo Moosa alayhi salam emihun dannawani ei konkada geriyetto saaf koddew mangedi du'a korawwash endo Allah subhanahu wa taala angawani
ei bikuru veri geriye ves nune adi firen ngeche kairenwa geriye ves nune ede meduga wa geriye hen anek kasemi sual kurane ei kon kulege geriye to dannawa devvash එහෙනම් ඒ රීඳු කුලගේ ගෙරියක්කම බුණමුන් ආමකොල් ලිබේ ඒක කුල කුලගේ ගෙරි හොරිරස් නාදිරු කුලගේ ගෙරියක් එමින් සුවාල් කුරුන් ගිනමුන් එමින් නංගුරි උඳ කුලෙක් ගොතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාජස් ඒ හින්දුවස් එමින්ගේ සුවාල් කුරුන් ඊතර වගෙන් දියා අදිවස් තිවන්න මෙන්න ගෙරිගේ අස්ලු සිෆේ නේගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාංගනේ ඒ දඬු ගෝවන් කුරුම ෆස්ගඬු ජහංගෙන් ගොල ගෙරිය වෙස් නූනේ එහෙනම් එමින් නංගේ ගෙරි හොදන් උඳ Allah SWT ayat Quran wama kadu yaf'alun emihun ekan kuri ham nukuran tibegenne ehem bima sual kurun ginoma kiyege musibe laganna nekame hame efadan furasara kuruma be sual kurevida mige misal gotuga anweren gennone nuh alayhi salam ekadege fanuge qawmuge vistakunna nuosteka fansas ahar wanden dina goale vindugas madu beko imam ve adi ekale fana emiyuge turata gina vinduga Allah subhanahu wa taala ekadege fana amru korevi nave bennuma hendu mistakun ekadege fana naw bannamun dehinduga ekadege fanuge arihun damun furasar ko malayam koram de bemihun bodam dia mihar wadan kora mihaka badal vi heje mi ki kora naven heje emihunna nabi emihunge nabiya sallallahu alaihi wasallam nuwaste ka har wanden dina goale viremon ijaba nudifa dembes furasara ke sualta emihun koramun dia emma nukura nota furasara ke sual nota beenunnu amalumate neg ama suale kollam beendogen suale korun nota nuane kankama nota waqiyu ga nek kankama med sual gina korun mikankama ki nahi koravige makanka ege baduga dinu gechen ungenen ladun ahan nukerigen egotan hurumaki ei egotaka ves mi baage tereng himene kamenno hame yako mistakun halako gendi emihunna baawaleve hukunta kamede emihunge basta ginakon emihun deke gon en iskorumuge sababun kamugas mi hadisulun engi gende nabeta kon alon hama nimmalon balala ni mi hadisun libe bay faada tawge macha ege tereng emme furtama kamaki man Allah amru korevi kankan kuruma ekalange nahi korevi kankamun ekkibamu maki wajib vegen wa kamekkama adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge amru fulutaka tabaw maki ves qur'anun sabituma wajib takekkan bammiyonge babune timanne bune deretiga qur'anu gatikan eggote lebete kon nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihun hukume sabit janama yati qur'anun ekan sabitu fa ඒ Allah subhanahu wa taala gamuru fulutan ekade fane bayan ko devani ummata hame eko kuladana vege nuwa kame kurma shar'uga evs miyaka e taklif jassawa fanu kuladana vege nuwa kame dinuga nu ehme miyako kame alu kame nuko kiyaman gatuma first day fa hunna neenage amila nafsuga nu bakam ade hame eko mi hadis fulunna mifada hadis takunna mifada ayat takun engigendan islam dinuge lui fasih kama samahat terikama Allah subhanahu wa taala ge rahman mistakunge macha boduwegen waka nahi korevi kama ja huttaluma kuran amur korevi kama janama kuladana vegen vi minwarakun kuruma mivani amur kurava islam dinaki lui fasih vegen wadi na Allah subhanahu wa taala mistang macha ekalange de rahmatuge bodukan alon men engigendan alon men kuladana vegen nuwakame midinuge terega nuwe ade alonu mennan amuru vevigen nuwe alonu mennan nukurave waruka mekkuruma vis ade mi sege kibaga nukuladun terika men horejjana ma ena dinu gamani luikan devaf labeta kum mi hadis ulun enge anekkamaki nahi kuravi huriha kame ekuga huttaluma ekankamun duruhedum vum wajib vegen baka nahi kuravi kankam timanna araganne nduga mi ko araganne nduga ena kannen evves uzure ekan ena kureni miveni sababaka hore fahunti manno huttadana me ena ekkamenno ena oti wagutun ekan huttada hen nunnama kiyaman nueveni nobete akun misala kalon menge darinna kalon men kamek kurang amuru kurai duga wagutun na devena me kujja nu kiyaman terevan hemma kobanto alam to geveri rabb tabarak wa taala alon men kamen nahi kuraba duruhedi amuru kuramu wagutun alon me ekan kan huttadanche hame yako mi hadis ulun libe ane faida ki bekaru sual kurma sualu gina kurma adi kurang ange vikanka nukurmattaka tafatu sual ta kurum ves nahi kurvigen waka dobe taqum mi hisabun mi hadis ul ke sharaha alana mukurkollana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh